mun sang atanga INP Mizo chanal ngai thathin tu zongte in za in chibai ule July ni som panga zirtop ni ania dama in theu kan bei sei tuntum chu international news abikin Ralthuam lam kemen kan soidon nia Russian air defense system S-400 hi arin tlak lo top mai Ukraine sipai te chuan high mobility artillery rocket systems Himars an hmangna saveta a Russian force te chuan an tuar hle ni in an soi United States chuan Himars pariat lai Kiev athon thleng to a konga pali ala thang mek ni in an soi boka tin United Kingdom Germany le Norway te po in Himars tlukpui rocket system pakualai pe kan tum ve mek boka hun railo te chungin Kiev athlen man base yani United States in Himars sapek te hi top model an ni khan lova 80 km range lek an ni na chungin Russian force ten an kap hleihtheih meu lo heta tanga thil lang chiang ta mai chu Russia chuan vor air defense system S-400 hi alo thaviu lo ni inangai thei India po in US dollar billion nga point paliman zet Russian S-400 pangalai leyatum vea pakhat phei chu dong to nge le nga la ati fuarin chia talovani hi Russia aeroin S-500 amang le der to Ukraine defense official pakhat chuan Russian S-400 chu adeu so khop mai Russian air defense system thaber S-400 chuan America siam M142 Himars po akap thathei lovani ati S-400 hian fiana alapal tlang meu lova en chin na an neya khachuan missile mu akap thathei nge yang ma se indo na muala hi chuan thil alo danglam to a Ukraine invasion hi S-400 theina diktak kan riat theina tur ni na lang engpo ni se Himars sa po medium range lek alo intercept hleihtheih lovani chuan Russian air defense system hi atak rama hian base angin na thok thei don lo ani mele Ukraine external affairs minister an advisor Anton Geraschenko chuan July ni som pakhat khan Twitter S-400 chungcha nga ziaka Russian S-400 air defense system hian Himars po intercept helo ati Geraschenko hian technical detail eng matar lang tel lova Russia sipai weapons le arm depot te hi American Ralthuam laka inveng thei an omlovang ti asoibok Donbass Zaporizhia Kherson regions Donetsk le Lysychansk sa te hian Himars an chhop to a target an ka fu chiang thei view maya Ukraine sipai te nan fakle lelama chuan Ukrainian force te hian rocket system changkang hi an lamang phave meu lova tun tum hi an voi khatman na ania a aya changkang la mu heklo an ngai ro pui lo thei lo ve bokani Ukraine website pakhat sensor.net enatar landanin card seek Donetsk muna Russian military mun pui phei chu Himars hian akap chene khopa S-400 complex po akap chetelani atia taktakani phei chuan S-400 hi muan pui chi ani lo top mai Russian force ten Ukraine ram chunga S-400 an da lo hi fin fiana document a omlova amaro chu tun ma deu April tha kha chuan Russian border atanga kilometer som thumahla Chernihiv region Ukraine Mi-8 helicopter ka thak nan S-400 hi an man to thu Russian Defense Ministry chuan lo puang to ngei maya Ukraine rama S-400 hi an bun chi riatani lova chuwangin Geraschenko thu soipo hi 100% a hanpom thei hi chu ani bik lovanga S-400 hi ahming angreng hian kilometer zali thleng ka pha kilometer zaruk bial chung veng him thei anga asiam tu tenan soyani a Russian border atanga Ukraine khopui Kiev hi kilometer zathum le somriat lekania
Russia hian Ukraine border S-400 air defense system hi lauda ta ni se Kiev thlenga ka phrim don ani Himars theih andu phot chuan anlo intercept thei don ti achianga chuwangin lelama chuan garage chen ko thu soi hi adik theina lai a om ve bok kan soitum tak zok chu S-400 hi an soi ang chu ni se Ukraine ram chunga missile muthok kual vel te hi chu du to ken an kap thla thei don ani Himars an deploy nu hian Ukrainian force te hi an che thasot viau maya Russian logistics le arms depot an ti chiat sak hi atam ta hle ni pro Russian hote chuan Himars thil ti theina an muwa target amis velova kilometer somriat huam chung hi chu adu du hi ka fu thei ti turalo ni bok nen tuna hi chuan wall out takin America Ralthuam ti in an soisel to ni Ponomarenko Kiev muna Defense and Security Reporter chuan Donbas region le Ukraine chimlam mun then khata Russian ammunition depot som ni chuang tun na hian ti chiatani ti asoya heiwang hian Russian force te chuan Ralthuam supply lama har satna an to pha hlea mun tam taka silai mu an tla cham me kani Russian military blocker Andriy Morozov point a bloka Russian force te har satna soichuak ve bokin kan sipaiten silai mu lama traman tur me kani ti naziak Eastern Ukraine muna Russian separatist force commander hlui Igor Girkin chuan Zulai ni som khan telegrama thu ziakin Russian Ralthuam to check you le Uraganov ten Himars sandan zolo thu alo soi ve bok Russian military blocker Roman Saponkov hi ral matonga omve charania Ukraine operation chungchang hi update asiam verengani Zulai ni kuwa a Himars in Chernopev ka Kherson an ka tum khan khalai muna khan alo omveya athil ton chungchang ti hian aziaka nimin khan Chernopev ka Khersona kanbul nai loka Himars sinanon ka pa misailin thilan ka hi ka mu fo to na in Himars zet khachu apuyani misal dang chu mun rang ranga atla dar nuai mai thina Himars muruk musari lai mai khachu mun khata antla khom deu vek maya maktakani target a fu chiang khop mai te na ziak Roman Saponkov chuan ti hian aziak boka tun hi chu abultan na chowania nakina chuan Kherson po an la let le nge yang Belgorod po ader thong ruta viau mai thali chunga kan siam sipai checkpoint kem le arms depot zong data le map an la khom vek maya relo te chungin an bom chevek theidon ni inalang atibok Himars hi atha hle niang United States po khan Ukraine kha apedu luklova tuna apek chhun te po hi Russia ram chung ka na na manglo turin chia cham tir hialani kha Ukraine chuan 300 km range missile system adil chhun somrenga official te anin be me kani Biden admin chuan pek mayadu violayin NATO le Russia in machon tir hi angam chialova chuwangin an okay mai theiri lo United States hian Ukraine hi Russia laka chak tiran tum em lo ni ina langa an tor lutuk lo nana mani inven nan an tan pui mai zok ni te po ina lang Russia achet nak ma chu Ralthuam lian an pedu der lo maya an tor rep nuwa an pele no no thina hei hian Ukraine ral khel dan hi ati boi hle bokani diktak chuan an tan pui don ani ro chuan tuna te hian 300 km range rocket launcher system te hi peta sela Ukrainian Russia han kap dur mai se chuan Ukraine ram chunga Russian force te hian Ralthuam an tlacham ma khopang an momo engkim omna Russia ram hi alahim pial maya heiwang hian Ukraine rama separatist ho hi an huaisari mai mayani Russia hian Ralthuam te hi aro pui theyang perin asoi moi thina ani na taka chuan China le Russia thil siam te hi chu practicala rin tlak an ningai me ulo ni na lang
COVID vaccine Sputnik le Sinovac atang po khan a fia viau mai ome China chuan Russia chu kum sang ni le som pali khan Russian S-400 paruk leina tur $1 billion thumman contract Asia puito a India point billion nga point paliman Asia veto boka mase Himars po adan theilo chuan India le China hi Russia hian abum le chiang hle don ani hi ole khati zong kha tun tumaral thuam chanchin kanan soi thei ni mai sela Myanmar ram chanchin te po ti chhuale kan tumanga in lo ngai chang le theu don nia